kasinsen. Wan, iso talaga. Kat, anyang itimbagam kan kwa na kasinsen. Binagbagaak tapno saan nga agruam? Ay na, gyaman na klaunay kasinsin Laura. Ay, awan anyaman na kasinsin. Tsak mat ipalubos akas ti aramidon dagiti tattao kan ka kasinsin ko Ay na, no awan ka siguro. Ay awanon timang tulong kanya kasinsen. No adda man ang dakas nga aramidon day dya abakla. Ibagam kanya kasinsin. Tasyak mismo ti mapaniti ayanda. Talaga adyak maguston ti kasta nga aramidon dagan ka. Nay, Mari Olivia, sa dino ti papanam, Maray. Mapanak man di ta barangay hall. Ada mapan ko alaan ni Jay. Si Kangay, Ay, agpaili akmot laeng. Mapanak agpalingke. ada magayam kwartam. Apay adi mo bayadan ti utang mo ka ni bakla. Ah? Agbayad ka kumamot piman. Tanay, kasapulan nan ti kwarta. Nang runa kat, ada rik-rik naan ni nanang na. Ay, awampay nga ruti extra manik, Maray. Ay nawaw. Kayat mo man win no saan. Priority mo kumaabayadan ti inutang mo. Ta inusar mo mat piman ti kwarta. Na, anya nga rin nga di maramidak no talaga ngawan. Agpakalaing ka mo, manan si ka, Olivia. Ay, saan mat? Ibagbagak laeng. Natawananan ti utang mo. Ngamnay, kasla relax ka matlat ta. Kasta ti imbaga day dya nga Olivia kan ka kasinsin. Ay, nawan nga rin kasinsen. Ay, nakakababayin ka dagiti nakangag. Ay nawaw. Nangalaan na ti puskol ti rupa na amang ibagakan kay ti kasjay. Kunamlan asino mat day tatao. Mas daawak Ti kunana siguro. Jak mo ti may papanitilon na. Anya, no kasta, adagayam loan day dyan nga Olivia kasinsen. Katwan mat. Pada tayo matlaan nga umut-utang. Ngam no makapagsaw kunamlan no asino nga wan utang na. Na, malagayam. Nagadupay lang mo't nga ibagbaga na kanyak itay kasinsen. Kunak ano na bayada mong tilon mo, Olivia? Ay, saan pa'y Mari Laura? Malagayam. Ngam no makapagsaw ka iti kasinsin ko kunamlan no asino ka akalalaingan. Apay, nagpulong manan ni kasinsin mo asisilkin ka, Mare. Di nakawawagan iti mare, tas antangag kumare. Ammom Laura, ti utang, rumbang abayadan. Awan mo't ti dakas ngayon bagak iti kasinsin mo. Friendly advice lang mo't dayjay. Isu na lang, one-sided manan ti istorya nakin ka. Agpakalaing ka man ako nakon, kat agpapada tayo mat anautangan. Wen, adamot ti utang ko, ngam amok ti agbayad. Kan saan ang matawanan? Dayta tinagdumaan may ti kasinsin mo. Konsintidor kamot ngamen. Imbis abagbagaam, syakpay ti mapan mo apapaan. Talagaan natangsit day nga Olivia. Apay kasinsen, nakasaritam ka din? Wan, napanmat nagbayad iti loan na. Ay, anya ti kunana ngay. Siyempre, agpakalaing manan akasinsin. Ha? Padadakan bakla agayom na. Ay pudno launay. Awan tinagdumaan da iti ugali. Kunamdan na sino dang agsasao? Ang saan tayo mat apaabak akasinsin? Itian niya kumaaga po nga agbuteng tayong ay kadakwada. Nakita akinasarita na kanila Laura itay manang Olivia. Wen nga rod, nagpulong manan ngamin ni Cecil kinkwana. Anya? Adda ngamin na ibagak ka ni Cecil, idi na minsan anaggidan kami anagpasintro. Ay, sumilagayam Hish! Konsintidora talaga dahi di akasinsin na. Jakman ammo kadagita nga agkakabagyan bakla. Talaga siguro apulida ti kasta. Isu dati nakautang, isu da pa iti agin tuturad. Ay, mas daawak George. Kanunungan na mo tidakas nga aramid ni kasinsin na. Wana, tamay samot da dya akong sintidor. Imbis abagbagaan na ti kasinsin na.
Jakman amo. Ay, agbabawi ak pa yan nagpautang. Na, lumahabasakla ang bakla. Apay, sakit ti panangkitam kanyak, Wen ta talaga sa anak mo ta na maragsakan iti aramid yung agkasinsin. Di mo ibaga, at utang ni Kasinsin Cecil, ti makagapo. Isulit! Agdotawanan inton bigat. Aging gaita, di pa'y nagbayad. Kat makauray ka ngamin, Hay! Nabanugak nga gururay. Pangaasin man, tadi mo konsensyen, ti kalukwan, ti kasinsin mo. Anya ti panagkunam kanyak, konsentidor? Apay, sana pudno? Ay na, talaga ang makapasuron ti kastang ugalin yaw. Nagpautang kayo pa'y lang, no kastamot lang. Ay na, no syakti si ka man ng Laura, Di kan makibibiyang. Bagbagam kiti ti kasinsin mo, tapno agbayad.
Anya ti gagaram. Imaya, takayat ko nga i-delete mo ti video mi ni bakla nga in reels mo. Apay kuma. Kaadon ti views na dayjay. Asino tinang ibagakin ka, ada kami ti reels mo, ah? Wen taamok nga ado ti agbuyan ukwa. Pagkwartaan tayo kidi I-delete mo dayjay a video, Yolanda. Ay sana mabalin. Dakkel ti views kan share na dayjay. Sayang mo't ate ibayad ti Facebook kanya. Rupat kwarta ka nga men, iso akasta. I-delete mo, no? Ay. Di kay madanagan. Tano adda ti masweldok iti dayjay a reels. O di ibingayan kayon to kan ni bakla. Anya? Unay kan bakay. Talaga ka di amasapol nga ipos mo ti video da bakla ken Mare Susana, ay dinagapad da. Apay, di mo ka di makita. Dakkel ti views na iti dayjay a video lakay. Sa maysa, naurasan nakmad na nangidit iti dayjay. Sayang mo't i-delete ko latan. Inton sumaruno nga reels ka. Day tarupam ti reels mo. Anya ko mga ti maaramidam, no isumot ti kayat ko nga i-post. Sana bali tano pagswildwen dak tumot ti Facebook, ay kwarta ti kasukat na dayta a video lakay. Wen nga madaksan mo ti pada matao. Ado ti makabuybuy ti dayja a video. No makita dagiti gagayam ni Mare Susana, di nakababay ti man. Relax ka lang ka di ngamin. San pa nga ita? Road to 1 million views ko naman. Jakamukan ka. Muntuin day ta cellphone pa siyak ti mangidelete. Diyak ipalubusan niya. Itian niya kumaaga po, Nakitam ka ditin post ni Manang Yolanda, Manang Susana. Wen nga rod bakla. In video na tayo di na minsan anagapata. Ay, basol mo nga min. Wen, ada saan ta nagkinaawatan iti dayjay nga aldaw. Ngam saan mo ta nasayat nga i-video na ta? Sana i-reels. Ay, nuapay nga min akong conformity sa istoryaen. Wanan, basol kon. Pasensyakan. Pag tinulungan takit ti asulbaran ti parikot ta. Nasan aga po iti datang iwant mo. Awan ko madadya a video. Sorry nga minan Pakawanan na kon. Anya nga ro ti araminin ta. Tapno i-delete ni Manang Yolanda ti video. Mapantamanan makisarita iti ayanda Saan mabalin nga gwaras day ja video? Kasano nag-viral? Di da tao ti may babaen. Naimbag kumaan umayat a video. Saan mat nga ron? At dadabakla ken Susana iti paraangan, bakit? Kaya nakakano kasarita. May papan ka no itian niya. Anya pa'y kuma. May papan iti video ngayon, reels mo Umay da siguro manon ipadelete. Apay nga men, di mo i-delete. Ay, masayang anak nga ron. Dakkel ti views dayjay a video. I-delete ko kit din. Ay, sana mabali na. Agbirbiro ka iti apa iti kastangar aramidam, Sana bali. Danto nga rod bingay da. Iti masweldok iti dayjay a video. Nagadon ti makabuybuya. Nakababay no agwaras deti lugar tayo. Maibaba injay dwa. No imay kayo, tapno ipadelete yu ti video yo. Ay, pasensya kayo Ngam saan ko nga i-delete dayjay a video. Ay na wow. Kat, apay ko di mo i-delete. Sana nasayata basta mangipupost kalatan mare. Di kay madanagan ko nakmait. Addan to bingay yo, numaala kon ti ibayad ti Facebook kanya. Ay, sana kwarta ti kayat mi. No saan, anya nga rod? Ti kayat mi, kat i-delete mo ti video mi. Sayang nga rod ti views na kung naklangarudan. Di yu ka di makita, road to 1 million views dayjay a video, Road to 1 million views asasawamot. No siyak ti sika, di ka nagpatangkan Yolanda. Nawanan ti ba kayo? Ala, mabalin yun ti pumanaw. Na, tagpatangkan ka pailaang mat. Di kay manaktak, tabisi up! Kasano ngayon day tama ng Susana?
Di met kayat ni Manang Yolanda nga i-delete ti video, ah. Ay, huwag nga rod. Agpatangken man ako na akon. Kasano no mabuyan? Nagiti kabagyak da dya video, ah. Kanuray siya ka. Adamat lang dagiti gagayim kung agsalsaludsod. No anya tinagapaan tayo ti dayjay nga aldaw. Semi-broadcaster mo gayam da dya Manang Yolanda? Tunggal adda makita na. I-reels na. Isu siguro matiragsak na nga oray amo na apakay babainan tayo. Basta pagkwartaan na okay lang. Day nga ron. Imbis at tumulong amang solbar. Saan ta kinarkaro na kiidin? Ay, nayunan na mo ti parikot ta. Kasaritak tuman ni Mare Vilma. Agpatulong akin kwa na. No anya ti kasayatan nga aramidon ta. Nakasarita yo ka din, day ta Yolanda, Mari Susana. Hawan Mare. Gamdi namat kayat nga i-delete ti video nga in-reels na. Ay nawaw, apay ka no? Sayang ka no ngamin. Aglalo kat ado ti views na. Ay nawaw, no kasta, napatpataggayam ti views ken kwa na, ngam no da kayo akalugaran na. Ay, wala. Tapagkwartaan na kanumot tanday jay Mare. Adaya makasta, uray maibabain kayo, basta ada makwarta na, kasta ka day. Nagrigat to pa ti makisarita ken kwa na. Agpatangken si ka. Pagkwartaan na pa yun, ti saan nyo pagkikinnaawatan. Ay, padpadasan na Mare. No saan na pa'y nga i-delete day jay a video, amangan no anya ti maaramid ko. Urayag samot ten inton rabi di tadalan tapara na akon Mare. Anya, ay, tiltila kamot, Mari. Tila pampanunuta, Mari Susana.
Ay, kaya napan nagpastor Naibos magaya man ti kayo, tatang. Awanan ti pagsungrod. Nada makagagatang yung electric stove. Anya? Ay, saan ang mabalin ang mausar dayjay, tatang? Di mo ibaga pang display manay. Ang mga numadadaal no irwar ko. Ay, unay kan anak kaw. Ay, basta. Di yu kutkut yun dayjay nga istog, tatang. Ibaon kunto ni Gabriel ang mapan mangayong. Awanan ti pagsungrod tayo. Awan man lati kuna na ang mapan mangayong. Kinubisi mo ti man jay kaw. Aha! Nagadulakat nga arti dayjay at taon, tatang. Nasaysayat met lang no kayo ti usaran tayo. At least, makatipid tayo pa'y. Ay, no kasta mo ila ka panunutam. Apay lagi matang kayo nga iti electric stove. Apay lang nga masapol ang mga ayo bakit? Adamot ginatang tanga electric stove. Isun ati mausar. Ay, saan pa yung mabalin ang mausar dayjay lakay? Dumaan tukid di adagos, no kwa? Anya? Ay, nawaw. Ada ka di reklamaw? Di ka mauawatan. Iduldulin mo dagiti appliances agat gatangan ta. Di kan agreklamaw si ka Gabriel. Bye-bye ampay lang ang may display ti kusina Diyak ka mukhang ka. Ay na, bumangon ka kididitan, tamapan ka mga ayo kunak. Awan ti mausar a pagluto. Nakarkaro ang madadaal no iduldulin mo. Uno idis-displim laang. Awanan ti ado asao. Aramidem latan ti bagbagak. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan me, pare Gabriel. Nagadumot ta kayo a binagkat mo. Ay, hunwaray. Nas ka ng mga ayo haktan eh. Awan pagsungrod me. Adamot ginatang ni Mari may tang electric stove, pare. Adaangam di na met kaya tapausar. Anya? Adala iji kusina Di mo mausar. Anusan mi kano ti agaramat iti kayaw. Ay na, anya nga rod ti serbi na agim matang iti appliances. No iduldulin na laang matgayam. Ay, jak man na mo iti asawak, mare. Koleksyon na siguro Ay, awan No iduldulin na akanayon, amangan no madadaal to. Unay kamat Gabriel. Nakabaybayag kamat nga agluto. Anya orasan. Mabisinak pa yan. Gagangay na, bakit? Nabasa nga rod ti kayo a pinagsungrod ko. Pinilim ko mga minti na magaan Na, kasano ko ma? No matutudo ita. No kung naktumot nga usaran tayon ti stove a ginatang mo, di mo magkayat. Tama nga no madadaal pa ikit day. Sapay nakangin na dayjay. No kasta nga rod, anusam ti aguray. Ay, talaga mabayag ang maluto ti sidain no kastoy laang akayo ti mausar. Ay, nagado apamuspusan lakay. Ay, nawaw. Agpudno ka man, bakit? Kaya-kaya't mun samot ang makit-kita na agrigrigat. No nga, ti electric stove ti paglutuan tayo. Nalpas ko man Ay, niya kalakit din aya. Saan nga umanay day ta apakabanugam lakay? Si kakit di man. Mutuin ati lutlutom asidain Gabriel. Saan pa naluto, tatang? Mutoy kidin tabunyagan tayo ti electric stove a ginatang yaw. Ha? Ay, amangan no agungot ni Maita. Saan mga minapang display dagitoy? Amangan no agungot ni Maita. No maamuan na nga erwaryo ti electric stove nga iduldulin na. Ay awanan ti ado asaw. Dito'y electric stove latan ti paglutuan ta nabibiit. Kaentap no saan kan nga kauguging. Kita man talangam. Kauguging kanday. Mabutoy nga nga ro, tatang. Amuyo nga ti style ti anak nyo no makaungit. Ay, sakti makisarita iti anak ka. Sana pang display dagita nga appliances. Alala. Mutuyan. Dito itan nga ilutaw. Ay, nawaw. Umay ka pa'y man dito'y Gabriel? Apay bakit? Sila na pulot ti ulong. Asino tinang ibagakin ka nga irwar mo daytoy nga stove, Saan ka di nga imbilin ko kan ka nga anusam ti agluto iti kayaw? Ni tatang tinangirwar.
Mabisbisin nga min itayan ta nabayag ang maluto ti masida. Ay no, makitam day tanay. Kaman-mantika pa yan. Kano pinunasak met? Idulin ko day to yan. Ah, Di yumanan ko na nga irwaryo, ha? Ado mati kayo. Isulaang ti paglutwan
Anda na pati ngayon lakad ko, Jili. Anya ngay dayta, tatang? Sana mabalin na maamuan ita. Anya? Maamuan yung tulat ta ka, day. Ala, i-charge mo ti cellphone ko. Taag di ko sakbi. Ni tatang mo. Ada iti banyo, nanang. Agdigos ka, no? Muti man ta cellphone na. Ha! Adala makitak dito eh. Agsagana day tatao. Awan mo tinakitak itay, nanang. Imposible ah. Awan nga rud, nanang. Awan mo't sa bali, akatetex, uno kachat na. Aywan ngagpaiso. Awan mo't ti makita. Tilaang mo't kumpare na ti kanayon akachat na. Kaya't asawan dayta, awan babae ni tatang, nanang. Nalabit nga adda ti daduma a Facebook account nga iso ti usarin na. Dayta ti duktalam, Mary. Anya? Kanayon mo't nga minen akurang tiyaw awat na sweldo na. Saan lang aday ta? Uray awan trabaho na. Agpasentro lata. No asino nga ta ati subla-sublan na ijay sentro. Oh, anya ngay, mare. Namwam ka din, o asino ti babae di asawam? Ay, saan pa nga rod, Mari Dolores? Awan mo't tinakitak iti cellphone na. Ngam, jak sigurado. Ang mga nuad dapay ti daduma a Facebook account na, Mare. Anya? Masigurado nga da babae nila kay ko, Mare. Anya kumangay ti subya-subyan na ijay ile, no awan babae na. Awan ti pamanagnag mo, mare. Adda ah, kagudwa lang ang ti sweldo nang iyaw awat na kanya. Ti kagudwa, sigurado at ti babae na ti papanan na. Saan mo mata nakita, mare? Ay, maamwak to, Mare. Nay, gimatang ka iti baro ang motor mo. Parean daw. Ayun, paray. Daan nga minin ti sigod nga susarag. Sika ngay. Kumusta ti motor? Ayor ornungam. Ay kay kumplito na, paray. Iso, mapan ko man kita ninton bigat. Apay, saan nakadlaw ni bagat mo? Hindi kurang tiyaw, awat mo asweldo. Nang kung nga ti saritaan da iti anak ko. Ay, atapon nakiidin nga da babae. Anya? Ay, ipagarup na siguro a babae ti makagapaw. Apay, kurang tiyaw, awat mo asweldo, pare. Kasta nga rod. Sana balin, pare? Saan mo tapon no ti atap ni bagat ko? Ta timot motor nga arapaap ko ti urno nga. Tay motor asaan asin sinan. Bakit? Agpasintro ap. Manan, Una, awan mo trabaho kita. asino manan ti kasinarak mo ijay sentro si ka, Tony? Ay nawaw. Kasinarak ngay bagbagam met. Awan ti kasinarak ko. Anya nga awan, kat numasansan ti panagpasentrom. Gagangay na bakit? Maamuam to ka day. Maamwak laang nga da babaim, agsagana ka kanyak, Tony. Siga ki di mo. Awan ti babae. Apay nga rod akastakan, kasla saan nakpayan apagan ano? Busy ak nga rod. Ti bagam kit day, adda sa bali papanan ti atensyon mo. Ni tatang matisimang nanang. Nakamotor mat. Asino man nga tan tinang buludan na iti day ta motor? Kitaam ananang. Madlaw ang inginaan ti motor. Na, nagturod man nga agbulod iti kasta motor? Ang mga nuginatang nananang. Ay, wala niya. Ang kasaritak tuman day tatatang mo. Ano na kay kumati motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahuan na nanang. Pag-service na siguro numapan iti ayan ti babae na. Sa dino tinangalaam iti day ta motor, Tony? Ginatang ko Anya? Apay di ka mamatay? Ato'y ti resibo. Oh. Ay, nawaw. Nagngina? Una, tasaan asinsinan day ta motor. Bakit? An-anuam ti motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahuam, Siguro, usaram numapan ka iti ayan ti babaem anya.
Saan mat Usarak iti trabaho ka. Kat no asidagla ang matipagtrab-trabahwam. Yoray man. Agmuturak latamit Tapno jak mabannog magmag na. Ay, huwag kayam. Ada pa panan may kanipari andong inton madamdama. Usarak
bulos nga aso manang. Ay nawaw. Anya ko matiang mo dagiti asok di tangay. Ni, apay di ka makawawat. Kilat at maray dagiti asom iti sentro ti kalsada. Idi rabi alim mabasak. Ay pangasim Ruben ah. Di mo pagpupudutan dagiti asok. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kastoy. Tanong da duma. Uray na kamotor da tao. Kamatin dagiti asom. Kas na kunak itayon, di mo pagpupudutan dagiti asok. No na-aksidente ka, ay katbasol mo matin ah. Apay ngamin adi ka agan anad. Na, tapag balinam samat nga extension ti arubayan mo ti kalsada. Idi pa'y nga ibagbagak ano mabalin kat igalot yo ti aso yo. Imatangkin kayo. Adda ka di ebidensyam amang panuknak. Adagiti asok ti makagapon no apay an na-aksidente ka, ah? Adda ni tataalan, ta iso tinang tulong kanyak idi rabi eh. Ni tataalan, ha? May samot na italakay. Padam anak reklamo. Masigurado ang nagtulang kayo. Nangig ko tinagsaritaan nyo ka ni Robin itay, Nora. Kahit anya ko maitatata. Pudno matibagbaga na. Nakita ka na ikanal idi rabi eh. Kasano ko maapatyag ti bagbagayo? Kat saan ko matanakita? Kasano ang makitam ka awang kamo di tabalay mo idi rabi eh. Ay basta, sa anak basta mamati iti sa ulaang. Ay nawaw. Ay masyan ka kumamot ka dagiti padam at tao ama perperwisyaw. Gapu ka dagiti bulos nga asom. Apay ngamin aya a pagpupudutan nyo ti asok, tata. Kastala akalayo nun. Nakarikreklamo kayo launay. Igalot mo dagiti asom tapno awan riray. Awan ti madangran no igalot mo. Awan pa'y mapirwisyaw. Apay, urayam ka ding adda matay sa kagnakam ah. Kumusta ti sugat nila kay mo nga, Jessica? Ininot mo nga agimbag, tata. Ay nasaya at ingkay ka agreklamo ngagpaiso ka ni Kapitana. Urayan nyo amalpas ti seminarda. Ay, day tangarod, tata. Di mi maaramid ti agreklamo. Takumari mo't ngamin ni Manang Nora ni Kapitana. Manya kumagay no kumari na. Amangan numasayang lang ti bannog ken oras mi. Numapan kami. Kat saan mo't lang ang maaksyonan. Padasan nyo lahat ti mapanta na rigat no di kay agtagtagaray. Awan at ti mapasamak no kasta. Kasano nga rod no saan nga aksyonan ni Kapitana, tata. Sapay saan kami mo't asikat dito'y lugar tayo. Ay no di na aksyonan idiretso yo di munisipyaw. Adda akmat nga witness nga do tinapirwisyo dagiti bulos nga aso ni Nora. Karubak amismaw. Iso ang makitkitak ti mapaspasamak. Panagkunak. Gusto tinaybaga ni Tata Alan, Ruben. Noong ay saan nga aksyonan ni Kapitana. Close friend ka no nga ni Manang Nora. Padasan talata ah. Saan ta sikat dito'y barangay tayo? Ngam, adamat siguro karbangan ta nga agreklamo no maagrabyado da tao lakay. Kahit mapan ka di barangay hall. Mapanta tanalpasan ti seminar da Kapitana. Si Kalatan. Mapanta adwa. Tapno makita ni Kapitana dagiti sugat mo. Ah, Naimbaglaangan taday talaang ti sugat sa grap mo lakay. Narigat mo't ngamin ti makisarita ka ni Manang Nora. Umayak man, kumarik a Kapitana. Sumrek ka, Marinora. Agyaman ak launay, mare. Anya ti aramidam dito'y barangay hall. Adda ka di masapul mo? Awan mo't mare. Kaya't ko lang ang abisitaan ti Kapitana ako, mare. Nabayag mo't ngamin idi na udi ang nagsarita ta. Amumot a busy-busy da tao, mare. Anya nga tinakasupot ngay ni gamam. Ayun, gimatangak iti tinapay nga ikapit. Ay nawaw. Sakto, mare. Kaipapapudot ko laang ti kape. Mayat mat gayam ti timing ko nga imay, mare. ninsamat Manang Nora ti kasarsarita ni Kapitana bakit? Wan nga rod lakay. Wrong timing ta.
Nairanamot nga da dito'y barangay hol ti tao nga ireklamo ta kumalakay. Kasano nga rudan daytan? Agawin ta kadipay. Ay uwanin alakay. Agsublitan to iti sabali nga aldaw. Naglaing mat talaga day ta Nora. Narikna na siguro nga umay ta agreklamo. Addan to aldaw dayta a tao. Ala, agawid ta nga rudan. Saan tamot lang ang makapagreklamo no adda day ta a tao. Sigurado a kontraan na amin ti ibagata. Aguri ka. Adamad dagiti kakagawad ni kapitana dito barangay hall. Anya nga ta, no isulat ti pangibagaan ta iti parikot ta. Adda dagiti kagawad. Ngam no makita na tanimanang Nora nga imay, sigurado nga adumanan ti sa una.
Danyo dito'y balay katrabeen, Kristal Apaw. Sapay kaduam ni Nanang Mau. Amangan kit din dito'y tinagturungan ni tatang, lola. Awan mo't ngayong imay. Apay kaday. Ay nananang, mapukpukaw nga road. Anya, kasanumot ang mapukpukaw ti asawa Malaysia. Anyat oras ngam saan pa'y anagawid, nanang. Saan matunay ang marabrabihan ni tatang no kasta nga da papanan na, lola? Sakbay nga alas 6 kit adan ije balay. Inawagan nyo kadain. Day tapay ti parikot, nanang. Nabati na ti cellphone na ijabalay. Isu asaan mi ang makontak. Ay, day takit din. Ang mga noadalang tinapanan na. Manusan tayo ti aguray. Noawan pa'y laang agawid inton bigat. Agreport tayo ije barangay hall. Ay nawaw, nagsapa ka nga may Mari Alicia. Alas 8 amang rugita, mare. Umay ko ibagaan sa anak pa'y laang amakitang dan itamare. Nay, apay nga mare. Parikot mi nga rod nila kay kumare. Anya, apay, anyat na pasamak ka ni Pari Duraw. Mapukpukaw nga rod nila kay kumare. Anya! Di mi mat amuno sa dino tinapanan na. Ta saan mat ang nagpakada. Nabati na pa'y ti cellphone na ije balay. Iso adi mi maawagan. Ay, una yung tikas ta, mare. Awan mo't siguro tinagapaan nyo, mare. Awan mat mare. Kan as-asikaswak mat nila kay ko. Naday tamat gaya, mare. Awan mo't ti makagapu tapno agtalaw ni pare. Mayak, tao may kuman sa ludsudan. No nagawid ka din ni Tatang Mau, Kristal Apaw. Awan pa'y lola. Uray dagiti karuba mi, kan kumpare na. Di da kano amo no sa dino tinapanan na. Ay nawaw, uray may sa kadakwada. Awan tinakakita kin ni Tatang Mau. Day tangarod kat lola. Napanan ni nanang ije barangay hall. Mapanag patulong amang sapul ka ni tatang. Awan mat siguro ti sakit ni tatang, lola. No dagduma, trangkaso laang maut. Awan mo tinaunag asakit na. Uray idi upeng, saan pa'y ospital. Nasayat mat nga rod ano kasta, lola. Madanagan nga min ni nanang. No adda tirik-rik naan na kat kimaro di tadalan. Ay, sapay la kumataag awid mo ni Tatang Mau. Huwag nga rod, lola. Tani, uray ti pa nagtrabaho ni nanang kat apiktadon. Kumusta nga itilakad mo, Alicia? Tumulong kano da kapitan amang sapul inasawak, nanang. Ay, no sa di numat nga taan tinapnapan anday taduraw. Awan mat siguro tirikrik na ti anak yun, nanang. Awan mat siguro tinadagsan asakit na ajak ammo, nanang. Awan mo tiyam mo kasakit ka. Ay, anyang iti ko na ni Kapitan, idinapan kay di barangay hall. No awan kano pa'y nga agawid inton malam. I-post da kano iti Facebook page ti barangay. Tapno nalaklak ka mabirukan tayo. Ayun ngagpay siyaw. Nalaklakan samot no ma-Facebook. Tapno ado ti makakita. Iso na lang ang taawan mo't ti Facebook ko, nanang. Sa anak mo't ngamin ang mahilig nga ag Facebook. Ay, di balay. Tadamot ni Kristal. Sigurado nga adda Facebook ti Apaw. Anya ti kunam itayan, Kristal, anak ko. Impost ti barangay hall amising ni tatang mo. Agtugaw kay man pa'y nanang. Aginana kayo pa'y mat. Kano mabalbalin. Mangan kayo kuma. Ay, jak nga rod marik na tipisin ko, anak ko. Awan ano saan kayo amangan. Awan tipigsam amang sapul ka ni tatang. Malawanan, mga anak to inton madamdama. Kita man ti bagbagam nga impost ti barangay hall, anak ko. Oh, aday ta nanang. Oh, kitaan nyo. Ado matan tinag-share ka nag-comment. Barang makatulong iti panang sapul tayo ka ni tatang. Hun nga rod, agduang aldawon asaan ang nagaw-awid ni tatang mo. Oh, kitaan nyo ah. Kitaan nyo ti in-post da nanang.
O, ato'y tibilang tinag-comment. Ato'y matinang i-shared post. May kamat, marijuana. Umay ka lang pa kumustaan, Mari Alicia. Saan ka mga minan nga imimay iti ayan ko? Pasensya kan, Mari. Masadsad utak arumwar. Kan sa anak pa yan ang makapangpangan. Kasta unay ti danag ko iti asawak. Ay, madi, Amare. Mangan kalata atap no adda pigsam. Kastamat lang ang tikunan ni Crystal itay, Mari. Patibkaram ti pakinakam mo, Mare. Agawid tulata nila kay mo. Sapay la ko, mamari. Sapay la ko mata si bibiyag nga agawid. Di mo liplipatan ti agkararag, Mare. Idawat mau, asapay la kumata, malawlawagan ti panunot nila kay mo. No sa di naman ti ayan na ita, tapno agawid matan. Wano saan, kuntaken na kayo, a pamilya na. Ay nawaw, nangabak ka manan kunrad ka anakan. Kunaktumot ngamin kan kangkel. Naimbaglangan ta si murot ka kanyak. Ibingayan na nga ruto na iti pangabak mo. Tapno adda mo isugal ka. Ato iti 500, ang kalduraw. Kita ma, tama nga numabak manan. Huwag ka day. Saan ta nga gawid, aging gat mangabak ta. Ay kawin angkel. Asino tinang ibagangag, paabak ta ngamin. Anya nga ti sirbita di mayo iti day ti alugar no agawid ta anabak. Iso na lang ta jak magkabisado ti agawid asisyak. Adayon sa daytoy ayan ta. Di ka kadi madanagan angkal. Kabisado. Itulod kan to'y di balayaw. Kasano ko mga itulod na ket sa bali a barangay ti pagawidam. Kasano ko mga sa bali a barangay ti pagawidak. Adamo motor ko. Di tulod ka angkal duraw. Ay alaman nga rot. Ala, agsublitan iti unag ka anakan. Mangrugi damadan. Umuna ka latan angkal. Lokatak pa man ti Facebook ko. Amangan ngamin no, the message si girlfriend ko. Sige. Sumarunukan to karudag.
Inbaga ma day off mo ita? Wen, nalpasan. Oh, anya iti reply na. Oh, amang ano iso day tuyon nag-text. Mabit lang ha, takitaag. Oh, isungag pa'y subakla. Oy, anya iti kunana. Umay ka di agsingir. Wen, umay ka no. Oh, kita ti reply na kanya. Kasla makaungat si ka. Ay nabay amon. Style na siguro dayta. Saan na makaawat? Oh, ato yan ti abang ko para itabulan, Nana Loleng. Ay, mabiit lang, Angie. Adda ka di pa ibagayo, Nana? Apay adi mo sungsong batan dagiti awag ko kan kay di kalman. Nagbayag ka pa'y nga reply. Naira namat nga adda trabaho, Nana. Anya langan nga iti may sa minuto. Ay nawaw, saan mat amabalin at ti cellphone ko ti banbantayak, Nana? Sa maysa, bawal ti ag cellphone iti pagtrab-trabahwak. Maikatak no kwa, Nana. Inton maminsan, sungbatan nyo ti awag ko. Makapasuron ti kasta, pagururayin nyo da tao. Kas na ko nakitayan, Nana. Adda trabaho. Di kay madanagan, ta saan kay mat nga itarayan. Ay, naimbaga bigat mo, Manang Mika. Kastamat kan kaading ko. Anya ti masapul mo? Ay, siyak gayam ni Angie, Manang. May saka dagiti agab-abang iti balay ni Nana Loleng. Ay, balay yo, ti adda iti asidegmi, saan ka di? Wen, kukuha mi day jay. Paab-abangan mi mat. Apay ka di? Amangan kit din no, adda bakante. Awan pay. Ngam, adda dua a kwarto ang mabakantya nintun tapos. Ipareserve mo man ti may sa kanyak, Manang. Ha? Ang planok ngamin ti umakar, Manang. Diyak maanusan ti ugali ti landlady mi. Apay ka di. Sana makauawat, Manang. Kas kumay di kalman. Diyak lang nasungbatan ti awag na, gaputada trabaho. Agsasarunokit din ti text na. Makaungat pa'y. Anya. Tinsabi agab-abang itayan daluleng ti kinasaritam itay. Wentatang ni Angie. Salsaludsudan na no adapay kano bakante iti balay nga ipapaabang tayo. Ay nawaw, apoy kanaw. Agsapsapul iti pagakaran na tatang. Diyak man amo ka ni Nana Loling. Saan kanumat nga binamakaaw-awat? Ay, kastamot lang ti reklamo dagiti nagab-abang iday. Saan aya? Uwan tatang. Ti kayat na ngamin kat masungbatan wano mariplayan adagos ti text kanawag na. Di na pampanunutan nga damat piman trabaho dagiti borders na. Aging gagayam ita kat di na pa'y binaliwan day jay nga ugali na. Awan ti agbayag iti balay nga ipapaabang na iti kasta nga ugali na. Ay, kita man ako Ang mga nuguraan na ka. Numamuan na nga umay dito'y nga agabang jay border na. Nakasarita kung ti akin ko kay iti balay di tabangir. Oh, anyang iti kunana? Ada ka no mabakantyan ado ang kwarto. Iso na lang, tayinton tapos pa'y ka no. Ay, inpa-reserve mo kuman May isa lang din pa-reserve ko. Ay, ibagam adwa, ti pa-reserve mo Diyak matam mo, kayat mo matgayam ti umakar, bakla. Diyak kaya ti mabati dito Sa may sa uray siya, diyak kaya ti ugali ti landlady tayo. Tilaang samot iba-ibayad tayo, tinapatagkan ko Pudno la unay tako ng bakla. No kayat mo, mapan ka iti ayan ni Manang Mika, ta ipa-reserve mo ti may sa kwarto. Umakar takit din. Nagrigat ti kastoy. Imbis na makafocus ta iti trabaho, saanan, taparikot maten ti sumangsangbay. Anya ti ko ng bakla. Ay, umakar kaminton, inton sumaron no abulan, Nana Loling. Anya. Pasensya kayo Iti anya agapo nga umakar kayo. Ay, ako nga min. Di mo ibaga nga oray ni Angie kat umakar man. Wen, dua kami. Ay nawaw. Apay matakas ta. Pasensya kayo
Di mi ngamin maanusan ti trato yo kada kami a borders yo. Dayta lang ti makagapaw. Ha, aginarte kayo manag. Ay, nakapagdesisyon kami. Saanin nga agbaliw dayta? Anya nga itananang. Nakayumot lang ti agparikot. Ay, nasayat mo't lang no pumanaw da. Diyak mo't kayat ti ugali da niya. Awan ti agbayag a border yo no kasta. Awan makaanos iti ugali yo. Di bali tado mo't tagsapsapol iti pagabangan da. Ha, makabiro kag tulata iti kasukat da baklaken anje. Ay na, no kasta ti ugali yo, marigatan kayo nanang. Man ano ayan da kayo ti agadjas. Di yo unay ti agungat. No di da masungbatan adagos ti awag, wano teksyaw. Agbaybayad damot Ay, agsardeng ka man mo't si Ka Fernan. Agpakalaing ka mag. Sayang ti mano abulan, no awan ti mabirukan yung agabang. Kay, kanya kumaita. Diyan ka mo, di kayo makawawat na.
Mila kay, Anya ramidem jay ngay. ipaturong ko lang ti danom taglabaak. Itiks mulatan. Apin masapol ang mabangka iti ayanda. Awang nga rudlod ko. Ay, no saan? Iba umuni nuna. Ay nawaw, adak klase ni Nona ita. Nagawa ma. Agawi ka dagaws. Wen ka de. Apay nga minakaslamadan danagan ka no awanak ang makitkitam dito'y balay lakay. Kwa. Awalan tiya doa sa aw. Ingka kidain tagsubli ka dagaws. Narabyan samot nila kay mo ang nagawid iti kalman, Mare Donita. Wen tasimurot ka no kanyak, Mari Mime. Isumot lagayam Ay, jak man amo iti asawak, Mari. Jak amo, no asino ti pagimimunan na. Napintas ka ngamin, Mare Donita. Iso siguro akasta nila kay mo. Ay na, Mare, siya kon ti agparikot, iti kasta nga ugalyan nila kay ko. Anya kumamot ti pagimunan na ngay. Ay, oray ni Henry matno kumaro, Mare. Ngam saan nak matasursurutan. Narigat mo, iti kastoy, Mare. Iti kastoy nga edad, agsilos pay laeng. Bakit ken lakay kamen, Mare? Apay, Mare. Teenager laeng ayat ti agselos ita a panahon. Mala, ikapim laeng dayta, Mare. Agtugaw ka, tagtimplaak iti kapim. Ay, isanan, Mare. Umay ko lang kumasaludsudan, no di mo usaran ti danomyaw. Ta ipaturong ko pay lang, balay. Aglabaak ko ma. Ang mga nusumurot ni Juanito no mabayaganak. Ay na, agtugaw kakit di tagkapita pay, Mare. Ipaturong muntulat ta, kalpasan ti panagkapita. Agkapitan, Mare Donita. Ay, nawaw. Nagbanglo ti bara ako akapiyo, Mare. Ay wun, ginatang ni Henry kin ni Mare Susan. Sagmamanungay tila ko na abara ko, Mare. Jakon sinaludsod nila kay kumare. Agurderak tumamat no kwa. Ay katun amare. Ay nawaw, ni pare Juanito ti sumungan, Mare. Kunak tumat ngamin ken ka, Mare Mime. Tunita! Oh, bakay! Tagbugkaw ka pay laeng dita. Sumbata mo, Mare. Word, adak ditoy! Apay aya! Ay, nakabaybayag ka. Ay, sige, Mare. Agaawid akon. Ipaturong mo to ti danom iti ayan may, no di mon usaran. Ay nasaan mo pa imot nga inibus ti kape, Mare? Ay na, Mare. Amo matan ti style nila kay ko. Sige, inakon, Mare. Unay kamatan, Juanito. Amo mat nga iti ayan laeng damari mimiti na panak. Simurot ka pa'y laeng mat. Sigurado lang no itayan da marimim iti nagturungam. Anya? Apay dakas. Ay nawaw. Sa dino kumangay ti daduma papanak. Anya mo ngay. Ay na, Juanito. Jakman amuken ka. Anya ti kinkinan mo aya. Kimaro ka mamatan. Ay magta na ka umay ka pare Henry. Wenata ko naman napatagtibagam kanyak, pareho nitaw. Ay wala. Talaga napatagti bagak paray. Agsapsapol ni boss ko iti kadwa may ngagtrabaho iti baro a project da. Ay, kit siya ko na pare. Mano ay ati kasapulan da. May sala nga. Ang kape kayo pa iti kumparin lakay. Iti sumlatan iti lamis sa bagay. Da kami ti makamungag timpla. Tapno saan amataktak ti panaglabam. Sige, lakay. Kung ka ti panang kikitaw ka ni baka kung ay pare Henry. Anya? Ay, di mo ibaga pagsilosan na maten, pare Juanito. Amumat nga kumpare ta. Kaya nagkumari mat, nagiti asawa ta. Nakita, no kasano nakakita ni pare Henry itay. Ay nawaw. Basol ko pa'y italakay. Dan sa mo pa naggusto na kang ka. Isugaya, kaya mo mapan iti ayan da marimimay. Ta kaya mo makita ang pare Henry. Ay, agsardeng ka man si Juanito. Saan ko nga ugali ti kastaan niya? Aw!
Nungay pud no ti atap kaw. Ay, jak amukin kalakay. Mangan kakit din. Bisin mo laang dayta. Di mo pa sinumbatan ti saludsog kaw. Anya ti kayat mong ay sungbat ko iti saludsod mo ay alakay. Paumayam ti kumparem dito'y balay sa mo paggimunan. Ay nawaw, kalukwan ti kasta lakay. Makakatkatawa akman kin ni tatang nanang. Oh, apay ka di anak ko. Una, takumkumpur may matan ti pagselselusan na nanang. Ay, day tangarod ti kungkunak anak ko. Saan mo't akasta ni tatang idi nanang? Ay, amo pa'y No kaano pa'y alumaklakay kan bumakbakit kami. Nagbalingkit di ama nangimon. Apay nga ta nanang. Jak man amo kan tatang mo anak ko. Jak amo no anya ti kinkinan na. Addan samot impakan mo kin kwa na nanang. Ay, sardengan nakman si kanona. May sakamat. Kun laang mo't nanang. Di kamot din maangaw.
Agbati ka dito barangay hall. Mabit lang, kagawad Flora. Apay ka de. Picturean na pa'y man. Anya? Tapno adamot ti rupak no ag-post kayo manen iti Facebook. Sigurado nga i-post yung manen ti general cleaning tayo. Imay kalaang ka di. Tapno agpa-picture kagawan. Ngawanan ti ado asao. Umay kakitin tapno malpasan. Ay, awan laang ni Kapitana. Kung tigaduma kagawan. Ay naawanan ti ado asao kuna lang aruden. Umay kakit din no kayat mo ti makaawid anasapsapa. Jack amukeng ka. Mabalin mat siguro daytan kagawad Linda. May sapay man. Saan samot ang makita ti rupak kagawan? Masapul pa yaya. Una, tapno inton ag-post ka iti Facebook page ti barangay. Makita dagiti supporters ko ti rupak. For documentation purposes lang gayam. Katuan tapno kasla nakidalusak med laeng. Adan tumaybaga ti tattao no kastalaeng. Sekreto talaang ngamin Kinapudno na. Adda dagiti kabarangayan tayo amang sapsapul ken kaitay. Isungarod a picturan na. Samo i-post iti Facebook page tayo. Tapno makita da nga adamot ti inaramid ko. Agpapabanglo ka laang samot kagawad. Ay, kita nyo to in post da iti Facebook ti barangay. Oh, Nan, kita akman? adaro pa ni kagawad Linda. Kunakon kat. Ay, talaga nag-post ko, ti pa nagrup-rupa na. Jak to pa'y nakita ang nagdalos. Anya kumapay ngay. Napanlaang manan nagpicture Day tamot ti paglayngan na. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kasta? Pudno. Ay, sayang ti butos ken kuana. Inton sumaruno nga eleksyon. Jak to ibutos day ta kagawad Linda. Ay, uray siya. Uray ti aniniwan na, jak ibutos. Anya ti umay mo gatangen, kagawad Linda. Nangag ko ti saritaan nyo iti daydi asabet bakla. Oy, anya iti makunayo? No makapagsao kayo, kunamlan asino kayo a perpekto. Ay na, kagawad. Saan laang ada kami kanimanang sabitin nakadlaw iti kastang aramid yo. Talaga mat nga wan preno tang iwat yun niya. Talaga mat aprang kaknak sasao? Narigat mat kami, nagululi mat kami latan, kagawad. Di ba? Ha? Ay na, talagang agburot ti darak no kastalaang. Ay na. No mapagulimak yun ti daduma kalugaran tayo. Di na ka mapagulimak. Hoy, kasano nga agprogreso ti barangay tayo no kasta kayo mat? Ay nawaw. Ayawanan! Anyan tulangin ti pagbanagan ti barangay tayo no agsadot-sadot kayo ang nakatugaw. Dagiti awanan bain amarites. Ay nawaw. Anyat pagpupungtutan bakit? Kasangsangput mo lang. Kasano? Pinagsasawan na kid din day bakla. Uray di kiti daduma ka barangayan tayo. Sikat itapik da. Sadot ka kanaw. Hey, nakita da ti picture mo na i-post. Kan? Awan inaramid mo. Binaybay amlaang ida. Hey, anya kumat ka po amakiapa akpay lang basol mo may. Asino nga minti nang ibaga nga agpa-picture ka. Tapno la adda i-post da aropam. Maamwak lang no asino dagita. Ha? Talaga adidan makaraman iti ayuda. Ay agsardeng ka man mate. Saan ngamin anasayate kasta nga aramid mo? Kagawad ka agpaiso. Ngam salud-sudem man di tabagim no usto day ta. Uho? Adaya na aramidan para iti pagsayatan ti barangay tayo. Siya kung ti makaam mo amang iwaras iti ayuda, kagawad Flora. Sigurado ka kade kagawad Linda. Wun, bumawi ta saan ka anatulungan idi nag-general cleaning tayo. Sige, ikam amin iti adda iti daytoy alistaan Ado damat gayam amaikan. Wen, siguradom amaikan amin dagita tapno awan tirire. Kita man kit din no dapay saan ana inayon iti listaan ta inayon mo matlaangan. Inayon mo tong. Awun ka di,
Danag mo na yan. Ti ko na ngamin ni Kapitana, kat sa pasap ka no. Ngam aglis tatay lata, tapno amu tayo no asino, dagiti nakaawatan. Agsagana da kita, Marites. Kitag lang. Ha? Anya ti kunam kagawad Linda? Ay ko. Awan. Siya kunti makaamo amang iwaras iti ayuda, kagawad Flora. Pudno ka di tinadamag ko, bakla? Pinagsasawam ka no, ni kagawad Linda. Ay, true, manang sabet. Isumot gayam Anyat kahit mo asawan. At da ayuda nga iwarwaras da, awang kanunagan ta. Sa pasap ka numot. Iso mo ti damag ko, ama ikan amin. Wan ngam awan mo't nga rod na awat ta. Ay, nakibiyang siguro mananday ta akagawad Linda. Amok nasakit tinakam na kadata. Kasaritak tuman ni kagawad Flora. Aywan, iso ti pangibagaam. Naimbag day jay tanaanos. Kaya amuna ti araramidin na. Saan akas ka iti daduma dita? Siyak lang ti mauma. Diritswa ka talaga ni Kapit.